Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ke penukbal ku salam tujuh kaam kemun delu tukbal tebirahu pagsarang syukuri insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tiyan kita isab makapagkaswa si subuh-subuh ini puas amban kepenunay tebi iyene parudu suwan sini miyaan gape kita bi kamararahihan serta tiya kita biningko bakali amban ini nete subahatte iyene syara manara Allah subhanahu wa ta'ala ineddo amban dalam Quran dukineddo amban kabtangan sinjunjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puas amban ni makuku kamaapan sikaam kemun miaan arak kitebi dumeheng miaan duwe elew ga tatambos wet tebi iyene mian targhib tenbi atau kaniyene pengeji tebi kaba subuh-subuhin inen sumagua duman amban kabayaanku bang amban kabayaanku na subay tinambos kaba agen kaba elew subay kitebi magtargib sumagua mian kwe duman ne kite kwe semun saya jaman tagna mian niya gani asawe te delem bilik so bisan pe kita agen magilalangan lai ban pe kita agen magmatian liri alim ni so gani asasat na sumagua tek kaso sa dem buak bilik kun hatu ne mian me telu elew palawi balik 7 bilik na hugaga isabang upama magtargib kita bi mian ubus ile tuli-tuli syaweten atau akan pala neulanew bisa nisab kahapan nabag kanian nen makalaat si syaweten ni na tantunin genian makahap genian makahap pegge kahapanim basta makahap si syaweten sumagua bang kanian nen ban pe kahapan ban pe nasihat bang janan makekedut petuli syaweten janan make aan pente pahali-hali sewe no besene tuli-tuli so ada kala duman ne kahapan teddo tenbi paasik ni hapkalaatan me pong tinai kalasa sumagua meke pihak kita labeyan
dukhadja tatambo suwe tebi targib tebi inin si ketelumpu ni amban targib subu-subu na ti aku pagua si miaan plaza dormitory kami serta hapli sabtuu supaya te continue tebi iyan miaan subject tebi iyan targib subu-subu ini. So dakam ulali bangway ko sigua bangway danta sinabab amban iyan ko me te subahat kumiaan gini kita siya muncaya dalam bilik pagtargib pegge ni asyawe telai dialim nabu bayak palane isab na hugaga isab bang upama tekedut we te sinabab amban iyan me pagtargib te ini. Sa ala kulli hal pegeti arul pente niya labayante seddi amban iyan parkalain ini duman nadja makajari dalam bilik pagtargibanten bisan agen sigua sa kuituneli manjari ruisap. So banin mian tembus tebi lagi elas neru targib tebi sekitar lumpu yene subuh-subuhin inen bisa nekenianen siguaan duk inantan-antanan we tebi yene mian kabera serponten. Me umat Islam garunia tantu pemeseb ku si kaam subuh-subuhin inen. Sumagua mabaya ku hadja ngakahan kaam bang ini gunanin iene me bakas targib te bitelumpu ellew mapalabimian bang ini iene te do tebi amban targib telumpu ellew iene mapalabay bakas tinungguan tebi subuh-subuh mian. May umat Islam duman hadjayin bisarah pinakalewe teingi duman hadjayin mian bantuk iene meng lecture day aku ne pinayaman we mata duman bisara mian ganta hinang te hadjak we pengelepasan sin waktu te pegega ni abahan sa pinenia we tebi iene me targib miaan amban Quran tuk amban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya niya iene miaan kepindahan hal tenbi supaya niya iene man bebegan tebi hinang tebi paduman hinang tebi aturan iene si daily life tebi atawakan iene si keluman tebi elewin me pong tinai mulia me pong tinai mulia pegge duman mengge me pekelehin ko kitebi inin daran te subahat kay kitebi ko ituneli pakale tanda nanti kitebi sumabu di alam live tebi ko ituneli sa iye mengge mapakalehin bang agen elew keu iene miaan pasabu si live pasabu si pengajian ubus pagtaabot keu tinilew bang ine teddo no amban iene miaan bakas pinekelenu miaan labi-labinen bang ine te bebeg no amban iene bakas tekelenu miaan gaania tendan no sarta gaania te kite magmata iene si kekehinang no miaan amban me bakas tekelenu targib telumpu ellew mapalawe miaan me pongtinay supενenia we tebi targib miaan pinenia we tebi iene miaan me lecture tebi miaan me pelebe miaan supaya niya teheti tebi mula-mula yene simangga bakas kinetewhan tenbi ubus iene teheti tebilei supaya niya bebegan tebi pekite tebi iene sihinang tebi bang ina bakas tekeleten bi may pong tinai mulia pinenia we tebi iene targib atawakan pegpeseb tebi kaba subu-subuin inen supaya kenyaanen
iyan manusia menggay mag-agamahin ataw akan may kulang-kulang pag-agamanin kalu-kalu rupain megdewbat tehinang makapag-agama duk bang kanianen malam-malam mapag-agamanin supaya janan nga kasig bang upama ini miyaan makasig pag-agamanin janan pesong pinamba kakasignin may pong tinaig kalasa sa dembuan banlabayan ini may ketetap sin pag-agama tebi miyaan makatatap sin pangatayan tebi bang pilmi takale tebi ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala bang pilmi takayat takale tebi ini padduman ini Allah subhanahu wa ta'ala ben Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni Muhammadiyah sidella ini mesya kafaru wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Maksud cin ayat lay pineturun wa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anin sinebite bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidatan minintadde amban yene mian Allah Ta'ala lauhil mahfuz ubus inimut-imut wa Allah Ta'ala pineturun si Rasulullahin dalam 20 tahun kumihantag na pineturun si iya wahihin 10 tahun di Makkah 10 tahun di dalam Madinah al-Munawwarah maksud pemeturunan Qur'anin penne linuthabbita bihi fuadak supaya tetap tetig pangatayan nun si pag-agama Allah subhanahu wa ta'ala warattalnahu tartila dukbasa kami penne Qur'anin sikaw sempurna iene pamasa so bang payaman tebi may pong tinai kalasahan iene pun pineturun Qur'anin si Rasul sallallahu alaihi wasallam inimut-imut dalam 20 tahun supaya tetig pangatayanin supaya tetap pangatayanin yene mag-agama duk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lemikian kita bi sa ien duisab may pong tinai kalasahan supaya pineturun Qur'anin pineniya we tebi yene binasa miyaan may hadisin may Qur'anin dialim peinte subu-subu inin atau akan dialim telumpu subu-subu miyaan nakalu-kalu ni hatja ien sababan makatatap iyan pengetian tenbi si pag-agama Allah subhanahu wa ta'ala duk iyan sababan iyan ketetig tenbi iyan si agama Islam pineturun wa Tuhan tebi Rabbul Alamin inin may pong tinaik karasa supaya tetig gay magpalyaw-palyaw peghijab may maghihijabin supaya tatap iyan pagsambahayang iyan may siya magsasambahayangin gay magpalyaw-palyaw supaya iyan miyaan tatap iyan iman sindambuwa lalahin gay pente miyaan basta-basta teddo pasalan pegdende atau may pag-asikhab pente bang may kwe ito si so supaya siya tatap si halde miyaan si pegtuhan si kataliw si Allah subhanahu wa ta'ala pun pineniya o TV verse 7 hanggang pin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni Muhammadiyah wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mian mindaran ko magpeseb pasalan sin Quran inin bennal pagpeseb pinesebin magmumpaat sime bangsa mu'minin magmumpaat si kemon peinte magpaparatsaya so murah-murahan bang panisab peteteg iyan miyaan pangatayan tenbi si agama Allah Ta'ala inin sinabab ang banwal pakaletewi magtaalim atau akan pakaletewi magtargib iyan subu-subu inin lune ke si page ko lune ke purisi Tuan Nursyam lune ke page ka Tuan Mursid lune ke si ngapat-ngapat ngadji so miyaan para tatap iyan etayten bi supaya pilmi kita bi makatali
may kaisib iyan sin pag-agama tebi may pong tinay kalasa. So pagidilikaw manamal Qur'anin bang upama keniyaanin gitu huttebi dilikaw Qur'anin bang keniyaanin bas tepet basya tebi hadja siya gitu huttebi bang ine dilemne. Lemikian hadisin sa iendusab game bastante hadisin tabalik no hadja ubos bang niya ni pangandakan ni kau lang mian bangga no ni bang niya ni pemegesan ni kau gene kau kesulutan. So man si pag-agama ten bime pong tinay. So ang kansubi kita bipil mingan dua. Iyan duk dua Rasul sallallahu alaihi wasallam duk tatap iyan pangatian ten bis pag-agama. Iyan Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kau magpinda-pinda pangatianin patatapon pangatian kami hindi alim pag-agaman. Ben Allah subhanahu wa ta'ala hin si dua adem Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, da pasapeun pangatian kamihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, puas amban pengehidayat nu kami. Rabbana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, urunganun kami amban ka uasi. Innaka antal wahhab, bennal ka usangat iyenemiyaan wahhab beti urung beti gif iyene si me umat nu atawakan beti gif beti urung iyene si me ipun. So inin pilmi kita bingan dua murah-murahan bang pantatap iyenemiyaan pangatian ten bi dalam agama Islam inin duk magbumpa at sikit dewi iyan wal pakale dewi mian si inin may magtinai kalsa. So alhamdulillah mian ubus targib ten bi painte delem telumpu elew katagnan wet dewi targib subu-subu number 1 ubus taman tiya ni kita bi umabot ke telumpu murah-murahan bang panisab magbumpa at sikit dewi iyan mian may pong tinay kalasa. Wasang bani amban panagnaan ni targib number 1 ngibot targib talumpu ko ito nilay miaan bang ni alay tebis syara kula at ine ni namako ko kamaapan si kaam kemon ako manusia ro miaan magkamali manusia barduse. So duman perfect kemon bisyarakun namako ku kamaapan amban kaam kemon labi mako ku ampun amban Allah subhanahu wa ta'ala. Bang upama isab niya te bisyaraku tumuon nairabi maksud tebi mapakalehin eru sabili maksud tebi iyan mapatipun mapituhin murah-murahan bang panisab tebi beg tebi murah-murahan bang panisab magbakas iyan si keeluman tebi supaya makasanyang kitebi amban dunya labi-labinin bang elew akhirat may pong tinay kalasa. So bebegante bistiges-ges duman nadya ka sampai ako ni mismo pente ako iyan miyaan memisaralay ako ni penutan pagi mas labi tapit tinge kun si vehe ko amban iyan kaam pente mapakali-kali. Yaman jari may umat Islam hatuinin daho last live TV live pangajian ngayaan si anuin pente ubus na wet TV targib sintelumpu. So insyaallah ta'ala hatuinin last live TV pangajian si page TV inen ipan sukor na murah-murahan insyaallah ta'ala bang niya waktu mian makapag live kita pabalik mihan na kita yung subtopic sa dili. So arak miya anchong kita mihatapik sa dili pasalan kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam tinagnaan ng ban panganak ningiwot kahinapusan sumagawa miyan geraho tekisya tebi sabab ti aniya uzur duk niya sabab haji niya sabab hagit igi kita biraho kapag live na dili kawinin teggel insyaallah subhanahu wa ta'ala sumagawa murah-murahan miyan bang panisab nagbumpa at sikit TV yan may live TV may palabi miyan may pong tinay kalasan
So dakam magpiha pinain way nagani live ni ga dunia sabab ni ine rukine. So magawa ni araw sabab ujur mian pun tebigay kapag live iyan si Facebook tebin ini. So cukup ko adya mian telumpu targib tebi subu-subu hindu kadya cukup na atasan ko na ito pagua do kadya te continue tebi mian pagigay kita kapag targib le dalam bilik tebi balik sabab pagani alay sawet tebi tuli. So alhamdulillah ubos sawet tebi balik maid kusikam silapal pagkilalihan tebi amban dunya labinen bang elew akhirat salam doa sika am kemun antag-antag na kambinaybayan miaan antag-antag na kambinaybayan dialem dunya kuwait nere. Subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waj'alna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.